Rwaria Roseneta wa Meru Kathuri Murungure oro no rurutite na mbere ukuciria maoni ngulani kiri atongere na Kariba County ya Meru. Ndore turikia kwithira tukihariria utuborore kiri mubango wa rwa siasa na kiri ari brangu kanabo urige kuwa seneta na ritite ngwewe indi rutero thirikari account rutite ngwira kukubatara na mbere kwa na batu glukura 40188 namba yetu SMS na kinye kiri mitandao yetu witura maoni yaku irurero rwaria rwa seneta wa Meru Kathuri Murungi yana tuguduranite kiri nteto chewero thaithatu. CS Mithika Linturi kwa wakanya kwithetera mbere ya kamiti 11 bora bethirite bakithuro chunku na maiti yara kuringanithu nayo igie fertilizer. Akaribe mbe kumira kuthetera CS Linturi bakiwa batetikiria bacuno ministry ya urimi na ndethia. Kiri arwa siasa turumurika rwaria ro seneta wa Meru Kathuri Murungi mbere ndene ya county ya Meru. Akaribare na muthuro mutwati kurwa muthwanirwa wa bonda bonda bakiwa kakwaracia kwia antuntereyu. Mwarana mathithio tukubaruare ni Purity Richard. Minister Worimi na Ndethia Mithika Linturi rwari na ikanya kakwithetera kumania na maitia yarekirio kulukira mubunge bumula Jack Wamboka nyuma yawe wikirendekithia mbunge nene kwenda Linturi ethira kinga twa Linturi akare no nene kutheririe tore yawe mbere ya kiama 11 bora bathuri kuyana ripoti ya kuthiro Linturi ngwekane ya mbaru riteanirwe karukira kititwe ni speaker wa mbunge nene Moses Wetangula ntuku ya Jumatatu yeyite ikarobi dibitite na mbere ndene ya mbunge nene. This is just to prove or to demonstrate to the committee that I've been a victim of an organized campaign by the media and other financiers to malign my name, and this is the story I made reference to that was carried by the Star newspaper purporting that I'd been arrested together with my deputy, with my permanent secretary. When did this happen, Honorable Linturi? This story, the exact date, this is last week. It's the same last week, Thursday or Friday, thereabout. It says in the caption there, DPP orders arrest of agriculture CS Mithika Linturi, PS Paul Rono of alleged fake fertilizer saga. Yes. To the best of your knowledge, has the DPP ever ordered your arrest or that of your peers? No. Has the Star ever apologized to you or to the peers for this fake news? They have never, and at no time that they've ever written a positive story about me. Again, is the Star one of the big newspapers in this republic? Yes, it is. Let's go to the document at page 132. What is that document, sir? This is a charge sheet. It's a charge sheet. Yes. Who is the accused person there? Is Christine Nyambura Muturi. Do you know that person? I know this person to be one of the wives of Mheshimiwa Wamboka, who was married on the 15th of May 2023 in the United States, in Arizona. The Court of Appeal has vindicated him. Yes.
Let's go to the document at page 287. What is it and why have you placed it here? This is also another judgment. From which court? From the Chief Magistrate's Court in Nairobi, and the judgment relates to the much publicized divorce that never was, and again the magistrate ruled in my favor, and the same was never told to the public. Ne basiumiritie kuthetera minista wore minandethia Mithika Linturi ikira bakuwa nende na rumirine yambara kuinga 13 ntubora bakuwa bakarunga manwe karibabu wete Linturi yake ya kuinga 13 kiuba kandamana bakira mero basiumire na kuwata mbaruka na ko kenda batashunwe tikimwage kirabe na kendene ya county ya Meru. Linturi wetu leo atafurahi, Linturi wetu. Ni bamwe bakariba Igembe South barabasi umerite kuthetera waziri wa urimi Mithika Linturi kuumania na rwari ya ruri mbungeni nene ro kumwebelie tene akiringithanwa na mboleo bandia onto akariba bakuwa ni barimite na mboleo eze na intobio ni bikurite boya bakiwa yayonthe ni siasa. Linturi ni mulaika ora weta wa mulaika Gabriel ora twatomerwo imurungu eyo tukaria turi Igembe South na ndene Kenya yonthe ao tonyete na kiu batwe turi Igembe South na Kenya yonthe ituonete mawaya yake kinya batalaisa ekwirwa nangi batalaisa feki batwe te batalaisa feki tuona wetu Igembe South no ntwito andire mpempe na ito akethere na itule yana tukanywa thai nthe yetu te na mpara mantu yu Mithika kurikirwa kuhusu batalaisa kangwase ya kari no nto Mithika teka kwende atuma batalaisa eu na te paka menya bura yethaire kari bau ba paka batalaisa na bau ba tuma ibaba kwethira bakimenya batu turi Meru katukuibua twena nkoro kionje no nto bwa Mithika wetu kwarashwo theri ibakaitani bau na bau kubwa bawetu abamboga na ni manto yorongo bo mwarashira paka batalaisa te Mithika no kwena supplier bara batoretera fertilizer kwa mbondi antobone baba komenya lakini tutona mutwe tutona muthanga fertilizer ne kethe akabare ayongwa tutekomenya o nawe kaitangi kethe anawe noremerwo ni mantu ya mwana uyu arekana nawe batwe turi atomeria na kanisa cia cia Meru cionthe tukireni it is the time thai tukira turombera munene wetu nikenda Murungu amutethia na amurikane na amuruirire Liberia wasiria to bendera mene ndalimo aya ni bamenerete jamii ya Iku na Rift Valley na kuwa ni bomba ri nyuma ya thina irasi esi ya ukulukira nya baba wike minja ndalete ko gwana uko mengene baba wetu bamboga nteme ana ata baba wetu Murungu atethie Linturi na itu isi antu banjire western na una Rift Valley bamwe mamba na itu kuramba Murungu atutethie nthi eto batu te kwenda mamba na antu wekirwa mamba yorongo ya yau mwesimiwa wetu Linturi ekeri president alilelie no ntu kinya wantu bau bo muingilia kinya wano bo muingilia winga araranja ngiwe itongai ogiakora kamone to asiete tege nonere ngoma ikweya Mithika ari yangu ene kada wekira batalaisa muko kada aga maobisine kana eta mindeni tekurira twaringire Ruto ateke ya president no kethe atekurira twaringire asagu ateke ande deputy president batwe itukuwete ke ikieto na itukwira antu ba Rift Valley ibarekane abatu ayokethera te batwe bateke ona president na abu antu beko potindekeri nyindi nyoro nonto nwe nyawe we na thina Mithika tutekomenya kethira ni teke CS ya kwenda barua waziri Linturi etana mbere kuinyelwa bakandamana Mithika ari twa batu tukandamana batu kana eto gakaeje itokawete mbaru na Mithika akaolwa akaritarituete neke batu tuandamana mwanka ginya twakinya mbunge na president ari tuwete mathaga bakia weta nambe kuinyele Linturi batu antu bembe
tukandamana na tukauna mayau no tutetekiria. Ni araba kuria Rais Ruto na atonyere kuonokia Linturi. Ni araba kuria Rais Ruto na atonyere kuonokia Linturi baitariria mathina CS ethirito aikulukira rwendone rwa kurombera Rais Ruto kura. Ngwera mitheka aritite mitheka utuko na muthenya ta mama era atwira kinya turaritie mucemanio atwira woni kabanga cie nyamba cie kura ende bompe we president Ruto nawe tukura ira cionekere cionthe cia Ruto cia coi mitheka na batu itwang'ang'anire kura cietu itwamwere nwe turawibwe itwacokeria nkatho ende thai akenda turita nguo ato mitheka wetu aumetene kiu kia CS mitheka athiulunkana cia batwe akimomolaisa antu akauga mitheka Ruto naringirwo kura kabainya base kura Ruto one kura na we kwandene na kuingirwa bank account utebwe mitheka atothwa na kurwa na kuria na kabaitha endete ki tekatwaero kwa thiri nete twarwirite na inya yonthe atu antu bembe kana ke tukaciarwa tureka yo karingana maiya kana tureka kaginya mutwe Linturi wetu neretinya kuthekwa no ntu ba siasa Linturi wetu neretinya kuona na mantu yange atebui no ntu ba siasa ende ba tu antu bembe katuka wa Linturi kuma ruare ukiakwithia tutalaetie tukulacia ukethia tura mami wale tu okira ilaitheria wasirietu bendera mene ndale. Kiripotera Wero TV kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenywa. Musiasa Mike Makarina nerite atongere Bomeru barabadhure na kura batongeretwe ni ngavana Meru Kawira Mwangaza Bedre Baika badhuchuse kisiasa rutere na kuatanira Makarina wete Meru iruwane andu ntere cionthe kumania na mwanya jura yuikini ya siasa yawachethire Makarina kuluki wete utino minister wa Remi na Ndeithia Mithika Linturi atite nonto utino kuringanithwa na mboleo inthuku. Mwanasiasa na muteteri wa gioto kia mwingi Mike Makarina leo na ulitiatongoria barabadhure kaunti ya Meru kwambira ki gavana Kawira Mwangaza mpaka MCA za mwana kariba kaunti ino kweumelia na kwale na mugambo mwe kimathina malama kwinyira kaunti ino kwa mwelekera kwangaikwa kwa waziri Mithika Linturi kwetukire gamba la kumwebigiteni igamba lila kuga gutelithiete na waziri Mithika Linturi atebwo bisini ngira ngoromba Meru kuma ki gavana witakirie MCA tu supportane ni tu support yana beto kitheia umetheka kitheia kirengo kitheia barabonde ba Kilemi PS tu supportana nabo beya ba supporta sound kuma MCA mwanka gavana kwithire tu ina teamwork twithire tu ina teamwork yabura kiambuge abwitherie president bwato kuringa kiara ake ya Ruiro lakini bokiathoka nao bwatura kuriwa thirikari bo yendrau thirikari yendrare bwathukene lakini twawatanira kuma gavana kwita senator kwina mamwanka MCA mwanka mwekururo wekundi akethira akime Meru ni watanirite tukaria mwambo yumwe na inya woni ndo opposition ondo Raila for now no support ngwataniro lakini tukinya kurene aratwebela ne muntu eterwawe. Makarina aliuga mpathu jatongore ba kaunti ine ya Meru niji gutuma kaunti ino ilega kuthina mbere na ndukuona kanya gakoleta muswada wa kwebe waziri Linturi giteni kira antu baru ya ithina kithei mwarimu rira kwa arimu kithei woni Makarina rege yo mbingilia kwa lemavu ndo nabi lemavu kare onto tero kare ti arimu airwa ritho antu bari o ritho rurwa thira irio kona antu babatane yani heta muntu enu gatero antu yankonia gatero tira ibabo buingwa ndo ritho bote kuwatana na ndenda tuwatane urethira ikana urethira imwekuru president yaigwa Meru ibawatanire nawe gavana uwatanire abange kenda tuwira kimera kamera kulingana Makarina musawadi jo kwebe waziri Linturi giteni utino rito no bweko na mantu malama kugwetwa au ni morongo na waziri Linturi guteathiete ana barabari yanyu memetheka iba kurana bakanywa ate metheka ndia fertilizer mbere munyare ta fertilizer na ngiri 750 era ya ura wenje thirikari ire ta fertilizer ngiri 450 kinya manyoya bwena mbati bokona manyoya ngiri 450 kwanza bobati gwithira muntu ega mataki 30 kajuburia fertilizer wetara meline Mombasa wa tairwa lakini ugenda fertilizer ina inya expiring date ina inya karatasi wende rwangirire amanada antobaganya iba antobaganya bondia aragia muno kumithiko te no etete
thirikari nä kå mä otä fertilizer ya kumä te through mä thä anto po opposition iwa kå mä otä fertilizer kumä te through mä thä ibå ra batå tå rathå thanä rue mä thä ka otä no etä te kambå ä re waci å rokwenda inyonge tä no mä thä ka eta kwä na njinga å thania batå atothagia acuti Nairobi å kama ng'ombe å nenkerwo etä gä coka gä ta woni ndå opposition ndä muntu Raila na inkunte kuete kya metheka kiumenja kya umagete teko ikaunte ngere ko bokwanda geta makari namo ndoguni kathito rutingo kibwambazi do Kenya ndia Somalia koba ikirengo nontu bwangu gimbega kuruta kile gukiria thokea mera ndia Somalia na kuria tongore ba county ni ya Meru amuna akari komo gwatambaru kutoregeria ni mukoro wetu ibo kuona nyaba gathuga ya magarina we ni mulemavu nafasi bila siasa umeotongoria walemavu tebo chuki na atogoro bochogeri mwirire ari batu otega tekange twina ko ka lemavu no kau ewaro kare lawa akelo ibara itete kuthetera mira no kona muntu ina miolo awe ta chwa na guo tebu abwethia orende ora bagenda abwethia kinyoka nenkero eteke ambaze ndakana nyake uke metheka kya CS no uringere president mwako tamona netea no ntobondo irebo kurwa Meru turende sauti ya Meru yume tuweza potau toka ambaze ndeto na achiomerie lakini ibarere wekira toka we mundaba ndi atekire toka we iruto atekire toka we no kenda munene aikwa itoko me ate antobe to bena makoze lakini munene aikwa ne antobe nubo kombulemu ate no anango eu kuma muji munene wa Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathinya muthenya yoro senator wa Meru Kathuri Murungi na raitire ntumiri yawe ya mbere mbungeni ya Meru ari senator nararitire manto kathumba yegi utumiri bwa thuku bwa mbeca chimu Meru ikuke sniper na aromba Meru kuyika siezoremi mithikali nturi Kathuri Nkuluki narawure no mwanka bakathu itumi wondi mwite kuona maendeleo ndani ya Meru ntuburane kiutati na watho. The Honorable Speaker of the County Assembly of Meru, the Right Honorable Ayubu Mudi. Kuringana na watho senator netikiritu kwithira kiarira kia mbunge ya kaunti raumite na oro senator wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi na rethire akiuka kia kanya kagia na kwariria mbunge ya kaunti ya Meru kire mantu mwanya mwanya Kathuri kirwarerokie na rethire akiweta mantu kaboi ya rethire ika kia mbere ya senate kenda kuthiria mathina ya rethera ya kioneka yegio tungeria ate mangabana na nini po ethira kinya kiare kia mantu ekurita mirama okuni ya kwetanirwa na mbugita amwe na kinya mpithukiro che maitha monkeni ya kaunti ya Meru na Isiolo. The incessant banditry attacks along the Meru Isiolo border in the constituencies of Tigania East, Tigania West, Igembe North and Igembe Central is characterized by loss of lives, injuries, the disappearance of hunts of cattle and destruction of property have created an atmosphere of terror and untold suffering. The lawlessness has disrupted access to basic needs such as education and health and continues to hurt the environment in these regions. On the 27th of February 2024, I rose on the floor of the Senate to call for swift, comprehensive and sustainable action from the relevant agencies. Ethira gitana mbere na kumeneria murandi wa MTF na kuwa kone kurita mbecha Meru na kinyato ngithia rwanyiro gima akiuga irulitete bonene. The county government, according to my observation, has failed to demonstrate zeal and vigor in the fight against cancer and providing quality health care to the people of Meru. I am to visit some of our health facilities, and it is apparent that most of them are either non-functional or are not optimally functional due to inadequate staffing and the unavailability of the most basic drugs. Nongelete na kuwa na kenerete buramne inde budget ya Meru ekudire kibangana kwa mbunge ya kaunti ya Meru akiwa inawitikio ntobu kaguna Meru na kongela kwena gitumi kyantaira chia kinende kudire kyura kwa kenda ukiria arimi barabo edera bakionekane baingi muno kathetune kamu Meru. I therefore urge the county government to spearhead the adoption of technology in the agriculture sector, especially in the marketing segment, to eliminate brokers who reap huge fees at the expense of the meager income of the farmers, which has made farming less lucrative.
kirimanto yeyo tumiri bombeche che mwingine njire tagirite seneta Kaduri uwete omuntu na batire okamata mudharaba yokie akiwa baraba kuringanithwa na wamba bombeche che mwingi iba batire kwithira baitarakia ina kukuongo badirite baichikakia. The county executive of Meru is faced with poor record keeping, evidenced by the unsupported expenditure queries, poor budget execution, failure to comply with the law on fiscal responsibilities, non-compliance with the Public Procurement and Assets Disposal Act 2015, and non-compliance with Public Finance Management Act 2012 and its regulations. On our part, the Senate will invite the governor to appear before its watchdog committee, the Public Accounts Committee, County Public Accounts Committee, to respond to the audit queries raised by the Office of the Auditor General. Kids that as at the 1st of March 2024, which is the first half of the financial year, the Meru County Government Departments average absorption of development expenditure was at 20.2%. That is half year. Departments such as agriculture, which is the backbone of Meru County, recorded not only unsatisfactory, but also an acceptable performance of 18.9%. This budget underperformance is detrimental to service delivery and puts the county on the brink of an economic precipice. Na batongeria mwanya bedra nindi bakioneka kuye kambaru ogambi bwasinitao akwa address de na chamero chionde na ingwetikia mero bakwigwa na kinya thirikari yetu county ekwigwa ora tutura kuga mantu jara sanitaria na tuinde tule antu ba oversight kwa winkwenda kuria thirikari county emero ejuki oversight seriously na barekebishe njire u batete barungike barabara kenda tuba mero bakona service kwa kuwa mantu ya MTF yari ya kuchonge mero na nyuma na itonete nya president na uwete mantu ya MTF yarekana nayo cha MTF ira inguge mwaka jotete kuthira jo thirikari na barabara chetu mero chionde ni thuki ara contractors batiro nguge nenkerwa MTF ambaye tuomba gwita ngwende na account ya mero thiria nontu mbure yegekia tugita October mbure kura na batethira bathiretie nguge na istoshe June mwaka jo thirikari yo kuthira na mwaka jo thirikari jo athira no mongambe chiro ndo kaireke budget no tukela chi pending so barabara ira jamiro chi imbecha through MTF igatura ikario MTF chethire barabara chi atikira nusu na wo ndingi itaringithwa jawonyo keja guta gwakwa nara kwari gwikirwa ndarasa gutekirwa mura mjutekirwa anto thaizi kaba kurathina na tubathithiretie budget $5.1 million ira chieterekire MTF so itukwira wananchi thaizi bakara kumira bandamana ugatiga mwananchi utiga mheshimiwa wenyuma twete no twitwa kurukirie mbecha kenda buthithirwo barabara na nande barabara ni thuki kunthe na batu twende buthithirwo barabara ende mbecha igwita kire MTF ibukona thaizi uramiro yonde yete toto mes uti muntu kumba kwa Sis Market kana skuru kana kinya kanisa ya MTF ne changite kuntu konene mono ikwetho tembecha igu saturate mero yetu becha iria 370 something million ya chikito ke national government ichetere na kwa itiko thiurunka mero ikyo kona mero twina thina nyingi Imana gari ya siasa kirendeto cheweru ikuma kintu tuno tukuona kanya kamberega kuno kweta kuraya nchokerete na nteto ingi. Thinking about going to a great college of medical and health sciences school? Right? Then consider your well-being as a student, the school's approach to research and teaching, opportunities for community involvement, and how the school treats its students. No chancing. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. A medical career starts with finding the program that best fits your passion. It's all about relationships. Student-student, student-community, student-lecturer, and most importantly, practitioner-patient.
Medical and health sciences schools that teach students how to navigate these relationships with compassion, empathy, and kindness, in addition to teaching the hard sciences of medicine, will serve their students and their students' prospective patients with the necessary grace and clinical competency that the field requires. That's exactly what you will find here at Imperial College of Medical and Health Sciences. May intake ongoing. For more information on our programs, please call us on 0719 223 223. Wapenzi wa kipindi cha Neno la Neema na watazamaji wa Weru TV, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la CFF mjini Kiambu katika Weru TV akikuletea Neno la Neema litakalohuisha maisha yako. Hakuna kurudi nyuma, utafurahia kazi ya mikono yako. Na wewe ambao umezungushwa kotini kwa miaka, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Wewe pia ambao umenyang'anywa vitu zako, umenyang'anywa shamba, umenyang'anywa gari, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Kipindi hiki cha Neno la Neema kitakujia siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Kuna watu wengine wafanya mini shangai, wao usema wamerwa tuwezima. Amero mugeni amugeni kairi mturibia watiketha wari mwe na timwalimu the Meru King of Benga na kubugwa togeni kire gukungura miaka 15 ara Hydro Lounge Zimmerman Mirema opposite Cooperative Bank Nairobi. Huyu ni Meru na tena ni Murasta, sisi wa Meru haki ya Mungu tuko sawa. Ni Jumamosi hizi tariki 11 kwambiria thaa 12 ciogoro mwanka ikure. Asani Bameru, Saman Kenywa, Gachina Berenji, Kimeria Rume, Mr. Cross na bangi baba ingi bakethro bareo kutonya ni shiringi 500 aki. Giki itoi ukeja gutiro kathoma mangathitine. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio. Kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na maadini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalamu kwa manufaa ya mimea yako.
Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The Beauty and the Beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. My body, where my body, my body. Ukipata baridi, nunua mabade, mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade, mabade. Raino, ni raino, ni raino, mama, mabade. Raino, ni raino, ni raino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. Mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Nyuma ya bo kwengeria musafara yo seneta wa Meru Kadhuri Murungi etete mbungene ya Meru nende ndakati ya bonda bonda stage cia makutano badu arebare theti kuangaikwa na abisa ba manispa ya Meru na jeshi ya gavana baibengana kama taira ndakairi wa kawira aritumira abisa ba weno rungamiri bo municipal kubanyamari ontu baraba kwa ndikabaronekanira musafara ene yo Kadhuri mtuko yoro tukwe mwanyuma ya bamoba bonda bamakutano kwengeria seneta Kadhuri Murungi betakwarira mbunge ya Meru nende bwetene bambirite kwengwa na kuwatone mabisa ba county batakamatane mukutano kwenda koria mheshimiwa Kawira Mwangase taumire rukiri twinde tomuringira kura kenda tumba gutethania turi amwe ina kurahere kairi akambirio tugaruka agatuma bondikandi na kanjwaja bakejo tugwata kuma tumire rukiri gutingu gituraita ana bachokete skuru Jumatatu kakeja twembeche chochokia na Jumatatu skuru kana narua kagaturetera ibya kurabira tubati kuona ntuko kana thine wimbia ate kweja twita twira batwi twibura nontu tukuibwo ntu fulani twathikira fununu kire antu bawe bakanju bau bakugwatana kwetwika mheshimiwa goro na rari kukubwana Kadhuri Murungi kwe bikibiki irira mutongererie musafareni kairekeri maguta na batwi tutirari onenya gukethirwo iturari ori makosa jethirwo jembi tutongeretie mheshimiwa ora tumbo tongerie Kawira Mwangasa kinya watwitite ni bauritie gavana Kawira areke obasumbura nontu kinya babare na kioto ke kuruta ngwicio county ya Meru narua rukiri kwina bodyguard bejire ba mama bakawira bera aundux bera antu bakwa bakamata bandingira thimondero bodyguard bakawira bakwira antu bako bakamata kuma au woni ndirampumire nyomba ndejau ndauga ntiuma aja na ndembetere ngwato ndawatwa ni kanso ngari ya 21A bambikia ke munene wa enforcement twarani yano yatwira twakara ukairende ndoria turi imbito kara kaire na tudipenda bikibiki bakiareba wetana bonde basokete skuru na kwethira gavana ate kwenda bakamatana abandike thirikari ne babone mwate wa ntuko muthenya wa narwo kumontu gukere irwero tauni neje mara bodyguard banga bana bakwija tukumbuthorwa twambiriria kumatuka tugicoka ngari akanjwe kwija tukwambiria kumatuka riu thai atukurigwa thai tha kenda jakinya tuketie mbinja Jumatatu ana bachokete cukuru itugwitwa school fees ikauma kwetha tutetie bikibiki itongavana ethera tutomba gwetithia tugeta kuia
na tutikwenda kuia atuichwire twekanya tafadhali tunaomba tutikwenda migogoro tauni tweturuta ngugi peacefully with the order riu barabomba kuthia bakia kana bikibiki bokia manto ja security na theft batu tweja guchwa twachwa ugoro bwikinya twetha tunogia batutiona kanya gakuia twita kumama tumama gonjoka umamire iko gwanku akithetera biashara ba MCO municipality Caleb Muteithia na urite thirikari ya county tie gwangaikia bonda bonda na gitu kiria kia kiriona inkwandi kuromba thirikari ya county government yerewe yati bonda bonda ni therwa leadership yao ni betho na antu barabara iria in case kwetha kwina makosa jara jeo na undi umo baro baera iria no to ama representative onguginye bonda bonda na bena leadership chiao ni muitithwa chia indi bena leadership rabatarite na gukia kuthwa kwiyo kwina makosa ini kukurukira ngugije bonda bonda especially the two stages unda gweta EJSIN ne wingie Dukes ikubati kuthwa na very clear communication utumbi kweja na rugire wambio gwa tantu no tu beri mbio bagwatira 1 utaritia na atongeria bao ubera tha kuna crackdown 2 no tu bera atho tukora bakamatira ja sign no tukona bakamatira ra Dukes ino kwenda beto kamatira kwa hiyo ndi kwira town manager bwana Nkanata tutite tugita na iria ngugine heshima mono but na ndau tutite nkwana mantu jaja kangarata na nini nonto onintekira babu boinyeria antu babonda bonda Meru town Nkuluki awete akaria bonda bonda ba no te mtu gabaruta makutano no tukinya bona ringi biashara o yabangi time has come when omoyo to aringithwa tumenya ruri tutwite aringithwa na unangi kwa watha baba iba kuringithwa let us not allow any other person either akethwe victim ya thirikari na victimization otiareri kunda bwira bukomara buri au sayen nadrabu kwenda unonjuke bonda bonda nyambe tite ya bonda bonda utinda onitinde ababo no tumto bati kovuria mwingi hira yukari na muturo ni yuwete na korwa muthondu wa bonda bonda taunine ya Mutwati bakiaria bawite batitikiria wamba bubuthira bwite na mbere maturene baikatha nyumba 10 no ntubo likithia bokaria ntereiu mwamba na kwenda korwa na Mutwati mwamba na wikiti muntu laba emoro kuibwa na machugete ngano we noroa ne mu kibara muisi we to gwari mbasi awe no bagwa o mai no araia ni mobu moro era yura ya ka enkomoriere iri are ate enkomori mamoi makoje kuma akiri akari ibataonia Mutwati na mono bamwe bare athithia babonda bonda bayekojera aboranto murume omo okuruba gatigati ntugoje muthi akirimanirwe ni mwingi gwa Mutwati na utigiro muringite nturo ya katheti na nyenje na utigire kinya akwite nyuma yake kwirikana ati imwamba wa bonda bonda na nakogeragia kuija bonda bonda na kinya kirutagira anto ime ende na mwingi wa mukiria inya na wathirania na uburu ende akariba kiuga ibwega anthuke mbithi bakaerutana gutumira inya yao na gwicwira abiao na bakiromba thirikari nione bakire mata magweru tauni ya Mutwati nikenda ukaria bongereka agoro wa mwamba no ntukuvote ire nge mwiso ekinya aita mwetero ku kandari ara muno ntunya bogona muntu agwete gyono enda me akinya nthe muntu engwa omuntu ena mugwire yo ayura agwa yo ende muntu nasi ora siyo kwa agwa tura undumu babonda bonda Mutwati lare mawa untu bara tugenda kwenda kumenya thirikari etu tukiromba batu light ta ira cia thwa cinjirene kontu ya kora konge guthara kuna light njirene tugetha turi na boya na anzi no kona kethe ndi thai barigi na no kona muntu na kugwethi kitendo yakyo karita lava sio kinya isele andi basi antuke mbethe ni bairitire ngwesio barekana na intobitha na ba toro boboya na muntu ethera biashara muntu akaeta akawa ngwire batiria karita areke kuwirirwa kintu kira gitiki yake na bareke kuona utonga bwira ici utonga ritangwesi yaku ukona tu na Mulungu awukiria ibareke kuija bawate ngwe njara cio no nto icio mbotethia antu bonthe muntu aita kandikwa kinya ni muntu kethera nikona okia bunene ukaiya ndekwenda wambani manda mukawira atolelia twikirwa
ta cia straight light nonto mutuate kutethara kubui muno na ningwitikia security kethwa kubui tu na weru boboya ngo support security pio kinya nyumba kumire kwirwa ni kurutangure bateri nonto rera ikurari na thina mutuate utekinya utheri oroko theta security ya mutuate ate kumianari eto bati gutwa batu tu gutwa ta uni gutwa igu tauni na kwatuko wantu ondera ko bateri ko bati gutwa wina ta na nya barabara ni bati gutwa na mengira laiti tayu akana tuitho tusasa muno kana guonthe kuma njira na nyama ntwa mengi atonekana kuma Mutuate Gembe North Petan Class Chabari arimi bande thiande nguna kawa kaunti ya Tharaka Nithi bakamukira mukobo kenda ukira urimi bwo kumane na bitikandiria tateka thirikari ya kaunti na ikundi mwanya bya urimi bubu atetheria nene na ikundi kathuma biketha bikiamukira kigina kio chukiria kiurimi Kanichani ya Pentecost ya Kiramba ntere cha KK wadi ya Karingani ara arimi barutanitwe bura bakaguneka na mubango wa imbia wa thirikari nene wa gukiria arimi wa National Value Chain Development Project amwe na Participatory Integrated Community Development ura ugapejaga ikundi bia arimi mbia cha kurithia ng'ombe mburi na nguku amwe na kurima kawa ndengu na marigu bagitongeria kwambirwa kwa mubango jo ndeni ya wadi ya Magumoni Mugwe amwe na Karingani murugamiri wa sub-county ya Chuka Alex Mugendi wa Festo amwe na MCA wa wadi ya Karingani Godfrey Mureithi Gaturo uranwa wemu karirigiti wa kamite ya kigina ndeni ya ikarokia MCA ba county ya Tharaka Nithi ibatongeretie utaharibwa arimi banana wa kira wadi barabaka rutano manto megi murandi ojo kenda na bo bachoka kuthomithia arimi barabangi. Thĩinĩ this program ya NAFCVD na PICD itagetete nitwariria mauntu ma mbia ira iri in one basket na igushindanirwa ni other counties billions of money iria igushindanirwa ni every group kogu ura ninkienda kuimiza antu metu ma Chuka sub county muno Karingani kuri ande and other ward that mbia ino nuntu nika igushindanirwa nitungangane ura tukerwa process ya gucheria mbia nikenda ciikirwa kwa sako twikire mbia inyingi kwa sako tinwa antu mamali mageria antu mamali maga mauntu manguko nikenda mbia iria tukaegwa twali 10 million tugekirwa another 10 million indira tukwirwa ngurubu cie form ikaomba kwigwa igitetheka muno kuri thirikari icoke nikenda itethua mwecha kwigwa mu save ngiri 10 mukanenkerwa kaire ni thirikari ngiri 10 na nikenda cioka through SACCOS iria ikaomba kwigwa igitethia murimi kana igitethia antu maria ene ikundi iria kumba kwitia na kana kurutha thogora wa indo ciao bariuria arimi baitigirie kwithirana kiri ikundi kenda bagunika kumani na murandi ojo. This program ni ndirendi na 1 year ne bati gutiki miaka 5 kogutu na miaka 9 yonka na inother counties no ikwendelea kogu ninkiuria antu metu nuntu ni twabotire kutwika ndirendi nuntu tuta in the former government mafire maona tatu in that government taino nuntu ni turambatikire through our president our governor na mheshimiwa Gaturo na atongoria mangi mala mara in the leadership twabota gwitikirirwa tutonya in this program bula nikimaulia ni tugwatane kumana na atongoria mala mathurwa kuma masinani na kwina mangi na mu agriculture kwina sub county and means and others tugwatane nikenda tumba kulan this program tonambia ira tukwenda na tusinda other counties nuntu tutagetete in Tharaka Nithi county at least 1.5 billion yombe gusaini Tharaka Nithi county nikenda economy yetu endelea gukura ino ni one of the conditional grants iria iri budgetini no tuthiete kurutha mwaka uyu iria nkuona iria ta tune ya 151 million ni nkwenda gwitikia kaomba kwigwa gitethia arimi ukegwa mbia ino ikaomba kwigwa igicha na koguo maanini makomba kuthurwa ikundi makathurwa thiine wa ward mari antu manana tariu Karinganie na antu manana ni ngwitikia mathi mathoma magacoka kairi kuthomithia antu metu na nikenda tumba kwigwa tugitetheka. Gaturo akiuragia urugamiri bwa murandi ojo botigire ati muthia wa mianka eno 5 murimi wa kaunti no akugunika bukugana tutigekara ta ikundi ira cingi twanegwa ikinenkerwa mburi mamwe ikakua ikathuka mange makanenkerwa nguku gwatwika nguku ino ni kunenkerwa value iri iguru muno ni twenda antu metu mara magatethia directly kuri murimi wa kawaida into ira tukwigwa igitutethia guku gwetu. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gashima.
Ariti biashara thoko ni amethene tigania West ni baritite mukana yo murito kire odorani bo ti bathirikari ya county ya Meru ukiwa batire oti mwaka mwirana yaranga bana kawira baira mambirino yo mwaka yu ya ingwe bakiaria gwite batino thruna bioro thoko ne una ni kinyamara kibokulukira biashara nisio biashara bathoko emiathene wondine kenja etigania West baritite mukana ke mabisaba kuthurania goti thirikari ne county ya Meru duwe totere ushuru reason being tore toire gore ushuru totoire omere ameaka nenda rundi nyato kwa wainduka ito na joko nduka wana itaiti inyato kwa waingiringiri tokorea imbecha meaka huyo anze togethera tona kaburosko thoko ye togethera buiruare batwe tovori pio na ito kuanto bakanso bagako ya gorenge no tototerea kuma twaringa gura mbagi 2022 ote project itonete tukaya biashara thoko ne au ire the county government na ikiondo tuna ruru wingi muno batu kiwa atere maisha ethendu mia nduyu eke agwethe batu county government ne kwenda ushuru ke batwe itu batu ke tukona bira bawita ate batu buthiretie ndege uri akone atere ya biashara waibo kwenda kwendelea kubuitho bote kubuithania bwe bo abua batu riranto bakanso bakeyako twabenga na bakwethana na county ore na bakoripotera onto twabenga bimwe bya itumi byao bya kweyana mukana yo imawira ninkabo yarabaero I governor county Meru kawira mwangaza muchamanio neyo awethokone meri ne mithiru inde umwankatha yote kinyabo mobo yorua mami weto na to promise eta mata ndene thoko yeto mata ya thatu kemwa gethira ge thoko ne kenge gethira ge MTC na kenge ge nara kwa borithi na ndene ntora yeto bora tuichie institution ito na choko ni institution 14 na mona gwethira to na institution 14 eni otho the poorest odebo yeta erwa achoka toera chukuru era to nonto kwa kilasi ya tiererwe na cibitari ni one atiererwa wandi eto yori au aga ya to yorerie ato muromba na ya to yorerie wandi unonto mbecha no jatangi milioni 19 na cibitari ya to emiavene odebinge tuiwedie amenya imochari nondo imochari era gathrete onyambeje odejo tionorara kinya babande kisabondinate bate onambeja cibitari era ndaitare no na ninge level 4 ai level 4 kaitu era itu era eti imochari yake nende nondo itokoerwa iwani 4 tuongelo mandaitare ba to choga to bethero cibitari to eginye standard ya level 4 kwena finger rounds to eri to wege romaram odinya mwatongwa bunge ne ogwaba mpithukirwe murimo ya kolera kumania rukothokone riranga vanare wa uthokone wa ato promise ra thoko yetu rukorora ruria rwa to koya ore mwakiumia inyake oya are mwakiumia rutethera rwa nora ya unonto thainde na manda buti thaimbu meta mbaru na kiankere arantugwana bo babu bo weta gedia mtu ari aratugwana namba 2 ke huku mara kioro kira thai to kwaria kioro kona kia korona kia koro oke huku mathai ko tai gonto weta wisa India ko weta wisa India na yote taika kwenda bongo atanto au namba 3 thai ore tai no kara mto hoteli nsa India ti ikioro kwenda huku koria ko bia korete ko nto weta huku hoteli ne kwena hoteli ri okwena kelinya kira kenji kia wekira mainto ya roko hoteli uni konukerwa sana no kone nyare mwete kona customer no ntobwa kwethera ngiti kuma na wieta no ikwethendre bamba batuto ku anto bakuiba mami muno na nyawo eno mbue no mami no nto no atwerere pa wiki toke ako kama turarukoro una ote mtotona ukaite ne kawibalala mekirete kuthukanga kwa barabara embaru erere ta maketha thokone miathene bibio thoko na bia ya thoko ni barabara embaru kura biuma nende twaregereta batu twanjiro barabara embaru bionde tuketha tuite thinto boya lakini barabara ere atilo kithelo kitheli kinya kiongo tomba kumya kithi barabara kana imbi biongo yongo na twikira nto bati access nyamba ru o director yongo yenja imutarone araura ina mieri ethatu guo na ituji economy amiathene na kenja ina mikindori yuma mbarua runtomo yao ke thirikari county Meru tubwiri kuona brada atetho no tutumira ko turakuria uchuru na teteko na benefit ira tubwiri kwa wane iyo county government tafadhali mbeje uchiageri budgetine 2022 2023 na thaito 2024 no thebio turona mami weto na tuthigire na toyoreria romba riu reto no wete maukune waile ketha
kote taxi tuita tutomberwe na uti maendeleo tona mama to goramba gore no mbi kwa mama ibo mbi kwa mama babu na ubore na mora baichu to goramba tere otuikwe. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Ikundi kathumba icio kemara ni biumurite na kuwa bakawate kurumbaru utongeriene bwite boba kya mukira kigina kikubaringa njeki kuma kiri musiaso omwe county neo. Ikundi bya ekuru mwanya biuritie ekuru barabangi na nkinya ekuru bonthe nthiguru ni kugwatanira akenda gwikira inya na gutirana ta ekuru maturani kwibukiria na nkinya kwirungamia akenda mantu maumira bakaomba kwithirwa bagikandana na mota ekuru tio nitwikanite binya twina nguko turithagia nau twina mburi turithania nau misieni gwetu na omuntu aina gintu kene ntu twambire kundi giki 2010 na twathimbe na gwikanira binya kogu ninkira na mau mangi bare agekuru ni matigutegemagira akuru nuntu ugategemera mukuru either ati nakio na gekuru me mauntu mengi muno makurutha nikenda mona kia gwitethia nakio na mukuru we arathi kibalwa no athi kibalwa kana gakiaga ekuru baba baugite mwekuru rina mainya egwatagira wengwa na titindanagira kwarampi na muchi wake no thijaga na mbere gukaja gutwika muntu murumu wa muchi uyu akwagia kanyamu kana kwara wanambara ire na umisieni gwetu ukathi misie mwene ikunyibanyiba kira gekuru mara magwatanire nuntu matitinda kwara njara agekuru babationa miji gwikaraga bari antu baba uge muntu akimenyaga buri akulura na akimenyaga gatigwa taru ni mukulu wae ni abatigwe ukirira ni abatikurikie mugekulu ungi akamwira ndenda ngiriciire mwana acoke cukuru akamoromia na kana akathike kundi-ini kiretha gwari akatia kalomba mbeca mwana agacoka cukuru na akagura kaburi kae baritie ntheto inoka gita karaba kuriungiritwe imucia na nkinya mwendi wega ndayano ambuba ko batetheria gukuria mibango yao ya gukobithania mbeca kiri ikundi bibi arambirie mbari cia mitheru na kurikiria mbari cia chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara gitethagiria ikundi bya ekuru mwanya umuthi mbithitwe nkithirukaga guku Mara ngitethagiria agekuru nkionanaga na ngurubu cia agekuru nontu nimbitikitie ugwatite mwagekuru in the community kugwatite muci mugima na ugwata micigiri 3 in the village kugwatite the whole village na mbithiritwe nkigwataga agekuru nontu nimbije agekuru bagauka amwe baga form groups agekuru magacaba amwe makagwatana amwe magaukaniria tukathie mbere muno tukitha twi mbere muno twi darakanithi kithirikiria ndai na wanwe na inyiritie ndeto cia ekuru gwikanagira na nkinya gutiranagira bobongwa na tiga matura ni nkinya kiri utongoria President uratwena wetha ino Dr. Samuel Ruto ni ethiritwo na wagisisitaga gender rule to that gender rule that akametho memo in the government gitumi nonto muntu moka ethirikari ni muntu moka is a mother antu akambara batethekete batuka banga ya batethete batuka mothers they can be very good leaders ni gitumi tukuga tupewe chance tanto aka tuthongere in leadership antu batupe chance tuthongere in leadership nonto muntu moka niwe umba gukiria community kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara Mbitagwa Martin Mugambi. Ore Rais Ruto aetia Kenya thionko ya royo kenda kuanda mite rwarero wangiro wa Mbithania county ya Meru watongeria na akari pomutindo ni bandite mite kuntu mwanya baitaririe tumika kuanda mite kaitene kakambura kenda kumenyera riera. Shukuru kuungana na wananchi wa area hii kuja kupanda miti na zaidi ya yote tumeitika mwito wa jaji wetu mkuu ambaye anasema tusikae tu kotini, tuungane na wananchi penye wanakaa na penye wanafanya kazi ndiposa tuweze kuwaelewa vizuri. Kuna shida mingi nchi yote hata dunia nzima, Wakenya wengi wamepoteza mali, wamepoteza maisha yao kwa sababu ya mazingira mabovu ambayo tuko naye. Kwa hivyo tunaungana na wananchi wa hapa kuhakikisha ya kwamba tumerekebisha mazingira ya Meru. Kiwango chetu leo ilikuwa miti 1600 ambayo tayari ndio inapandwa saa hii, na tunaomba Wakenya sasa hii area ya Meru ambayo ni ngatuzi ambayo ina kiuchumi Kenya iko number 3 Kenya. Ni kwamba kutuza miti, kupanda miti kama koti.
kazi yetu ni kuhakikisha sheria za mazingira na mashamba zinalindwa, na kitu moja tumekuja ni kutoka kule kotini tuje kwa raia tujionee wenyewe, na tumeona hapa, tukaona kuna kazi ambayo tunapaswa kuungana na wao kupanda miti. As an example, inya unja gwaku irethro ina maskuru inya ritwa beto iba kuritano nya thai ke ithomo bibia CBC ana beba nini iba kuritano kumenyera mazingira, so collaboration zi ni njega na turi nya cheki structure inja. Umesikia kuna buildings zinaanguka sababu watu wazingatii sheria za ujenzi wa nyumba, ujenzi wa projects. Wale wamepewa projects na serikali, siku kama ya leo msaidie koti, sio kusema tu koti mnaitishwa pesa. Hakuna mtu anaitishwa pesa kule kotini, tumeenda paperless. Sasa hakuna mtu atalete pesa na justice hatuuzi pale lakini kuna mambrokers tumesikia wako huko. Kwa hivyo sasa wewe kama ni mbroka wa justice huko, ukishikwa wewe sasa tutamenyana na wewe. Usiharibu jina la koti yetu, sababu hapa koti sisi ni kusaidia Mheshimiwa Chief Justice na serikali yetu. Hata nilishangaa nikisikia majaji wanakuja kupanda mti na wametoka wamewacha koti ndio waweze kukuja kuangalia mazingira yetu ziko sawa, pamoja na judiciary mzima, na nawashukuru. Na pia nataka kuahidi kwamba nitapeleka maombi yao ya kupata sehemu ya hapa pali wamepanda mti, na waweze kufanya mpango vile watakuwa wanakuja kila wakati kuangalia hizo miti na kupanda zingine, ndio forest hapa ikue ya judiciary, ndio Chief Justice pia akikuja aweze kupanda mti yake hapa, ndio iweze kujulikana. Sasa hapa si ati tunapatia hawa hiyo kiwanja, ni kuchunga ndio watafanya like a forest, watajitengenezea forest hapa. Wakitupea tutahakikisha tumepanda miti na tumetunza kama koti, ndiposa vizazi vya kesho vive vikikumbuka ya kwamba hapa kulikuwa na koti na ilitusaidia kulinda mazingira, na watoto wetu wa baadaye wapate kuishi maisha mazuri. Kwa hivyo wananchi wa hapa tunawaomba miti ambayo imepandwa leo muweze kuitunza, na sisi pia tukienda tutakuwa tukija kuangalia. Kila kinkaromba thirikari iku make sure that the working relationship ya na community, especially the CFAs, ni kuithirwa ikeja appreciated nonto ibaba amenyera miti na ndina rwatwanda twatigira community ko involvement ya community kimanto jajaja igintu getu mimono ura ntu beitura muito na ibara amenyaira nara kithoka ituje muito jura jwarega guchokwa ntu nao at the end of the day lantana kamalere achoka na muito jura jure. Tushaongea na waziri wa forest pamoja na PS, wale wanataka kulima ndani ya msitu. Kuna vile tunapanga mikakati vile tutaweza kuwasaidia, lakini lazima kutakuwa na masharti kama watakubaliwa. Pombe kuromba nonte nkuona all the stakeholders yaza, nkuona judiciary, nkuona ODPP, nkuona inya munene wa mawakiri, itwethira twina legal clinics ikenda tu integrate kumenyithia antu, ikenda judiciary ithiro ya kwena mwananchi pamenya decision ile ikugetwo na chora chio to affect na hii for the betterment of the community. Kwa nonto jo areaza twina Mheshimiwa Raim, twina Mheshimiwa Kareb na judiciary, maybe no tubanganie a good legal clinic yentu kwe moizere na tugatetheria kumobilize antu beza kontu kwina manza zau judge area jago affect antu beto na batize where to go bena thina lakini no bageta kiwe. Ano to kinyamuthie yo antito chetu muchokere nkatho na tukutho watanirite na unina nkatho chemonye kire borabo wande bakinyaniritie antito chetu kurware amona mubango yo arwe siasa mona to mathithia ukare purity Richard na niketo mutembe Edward. Good night.